Egunon danori, hasiengo gara. Egunon danori eta ongi etorriak ohiko osoko bilkura honetara. Aztergaiari jarritu, lehenengo puntua, 2017ko abenduaren 22an egindako bilaren akta onartzea hala badagokio, zozo esatekorik, ados gaude danok, aho batez orduan, aho batez onartzen da. Bigarren puntua, ezkontzeko almena eskuordetzeko 1587 zenbakidun alkatetza dekretuaren berri ematea. Dekretuak ondorengoa dio. Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen 21 eta 3. artikulari, eta udal araudi organikoaren 76 artikulari lotuta. Berri hasiko naiz. Puestos en gastos. Holan grabeuta geratuko da. Bigarren puntuara joko dugu, ezkontzeko almena eskuordetzeko 1587 zenbakidun alkatetza dekretuaren berri ematea. Dekretuak ondorengoa dio. Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legaren 21 eta 3. artikulari lotuta, eta udal araudi organikoaren 76 artikulari lotuta, kode zibilaren 51 artikuluak, eta toki erakundeen antolaketa jarduera eta erregimen juridikoari buruzko arauaren 44 artikuluak ematen dizkidaten eskuduntzez baliaturik, ondorengo erabakia hartu dut. Luciano Martínez Iglesias, Amore eta Etxanoko udaleko zinegotzi jaunaren esku ustea jarraian adierazten den ezkontzeko almena. Koldobika García López eta Naiara Fernández bada. Hauek, abenduaren 30an ezkondu ziren udaletxe honetan. Bigarren puntua, erabakiaren berri emotea udalbatzari, hurrengo udalbatzan, gaur da, eta 3. Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. Hirugarren puntura joko dugu, adikzioen prebentziorako plan lokala. 56 zenbakidun alkatetza dekretuaren berri ematea. Plan hau, ongizarte sailan eztabaidatu, aztertu eta adostu zen, eta uste dut aho batez onartu zela. Itxaso, zozer esatekorik? Egunon guztioi. Alkatiek esan dagoen bezala, gizartekintzako batzorretan, behin baino gehiagotan hitz egin dugu gai honetaz. Lehen plan lokalean, Amore eta Etxano adikzioen plan lokala herriko errealitatera hurbildu nahi da, ezaugarriei eta berezitasunei erantzuna emanez. Batzorretan esan izan dugun bezala, ikerketa lan bat eginda, eta gizarte eragile desberdinek partu izan dabe ikerketa honetan. Alderdiok ere gure iritzia emateko aukera izan genduan. Esan genduan lez batzorretan, ez da plan itxi bat. Helburua zein den edo nora heldu nahi dugun argi daukagu. Hau da, herritarra kontzientziatzea, adikzioa gutxitu eta bizimodu osasungarriak bultzatu. Horretik, lana dugu egiteko, bai familia arloan, bai hezkuntzan eta baita gizartean. Aurretik dugun lan hau, fruitu honak emon ahal izateko, oso garrantzitsua izango da departamentu desberdinekin elkarlanean aritzea. Baita prebentzioan lan egiten daurien gizarte eragileekaz, eskolak, guraso elkarteak, kultur elkarte desberdinak eta abar luzea. Hasieran esan doan bezala, ez da plan itxi bat, eta ez dugu zerotik haste. Beste pauso bat emateko ordua dala pentsatu genduan batzordean, eta aurten martxan jartzen dugu plan hau. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko Itxaso eta Ogasuneko zinegotzi guzti hori, inork zozer esaterik, hurrengo puntura joko dugu. Laugarren puntua, ondorengo alkatetza dekretuen berri ematea, 1400 eta 58 transferentzi kredituen 3. zenbakidun espedientea, eta 1400 eta 82 transferentzi kredituen 4. zenbakidun espedientea. Hauek Ogasun batzordean azaldu ziren, eta Iker, zozer esatekorik?
Jazta, parkatu. 1.458 dekretuan bidez 30.000 euro transferetzen dire dakizu moduen Nafarroa zentruen egiten ari diren hainbeste lanetarako, eta bestetik 14.082 guztira 22.000 euro dira, handiena 11.000 euro zenbait lan egiteko argiteria publikoan, eta gero obrak amaitzeko kopuru ez hain handi batzuk, esateko euskaltegiko erreforma amaitzeko edo eskolako ur hornikuntza hobetzeko inzin lanak amaitzeko. Iker, beste inor zuzerezatekorik, urrengora pasako dugu. 5. puntua da, 2018ko urterako Amorebieta-Etxanoko udalaren aurrekontu orokorra behin betiko onartu izanaren berri ematea. Kontua Ogasun Batzordean emon zan, Iker, zuzerezatekorik? Bai, hau azkenean bada tramitea, antza aurrekoan esanak ez dau balio. Azken baten dela, espedientean geratu daiten, zelan osoko bilkurari barri emon jakon aurrekontu behin betiko onartu dela. Badakizu, espedientea gero bialtzen dela bai foru aldun dira eta bai kontuen epaitegira, eta espedientea osotuta egon daiten horregaitik emoten da gaur barri barriro. Eskerrik asko, inor zuzerezatekorik, urrengo puntuara joko dugu. 6. puntua, itxitako ekitaldietako fakturak onartu eta ordaintzea. Hau puntu ia askotan etorriko dana izango da, lehenengoa gaur toketan da, hau Ogasun Batzordean azaldu zen beba, Iker esatekorik? Hainbeste faktura dire, igual beste kasu batzuetan baino gehiago kontabilidade arloan egon dizan aldaketa gaitik ekitaldien itxira dela eta berez danak aztertu genduzen, egon ziren zalantzak eta argitu ziren, eta urrungo plenoan besuposatzen dute holangoren bat egongo dela. Eskerrik asko, Iker. Hemen zuzerezatekorik, bozkatu ingo dugu edo hau batez? Hau batez? Hau batez, onartzen da. 7. puntua, Aretzalde Bekoa kaleko 1, 3, 5, 7 eta 9 zenbakidun eraikinen zehetasun azterketa behin betiko onartzea. Hau Hirigintza Batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, inork esatekorik, zuzer esatekorik, hau batez onartzen dugu orduan. Hau batez onartzen da. 8. puntua joko dugu. Parkatuko ustezu izena ondo espot esaten. Ahmed Tamimi Palestinaren atxiloketari buruzko adierazpen instituzionala. Adierazpen instituzionala hau, talde politiko guztien artean landu dugu, adostasunera heldu gara, eta posa da, danon artean landutako testu bat geur hemen irakurtzea, eta gure udalaren adierazpena eitea. Geur eskatuko txet, Alba Gutierrezeri, hiri ekimenako zinegotxeri, mesedez berak irakurri diken, uste dut berak beste sensibilitate bat dekola mundu honegaz, eta egokina bera dala eta proposena bera dala. Alba, geur ikusti dut etorri dela jentea eta igual hizkuntza bietan irakurri lehenengo euskeraz eta gero erderaz. Eskerrik asko, Alba. Eskerrik asko algat eta dan hori. Ahmed Tamimi gazte palestinarraren atxiloketari buruz adierazpen instituzionala. Atxiloketa administratiboarekin edozein pertsona edozein lekutan atxilotu daiteke kargurik aurkeztu beharrik gabe eta urtetan egon daiteke atxilotuta, baita adingabeak ere. 6 eta 15 urte arteko adingabeak atxilotu dituzte, jakin gabe ze kargu egozten zaien eta senideen edo abokatuaren bizitarik baimendu gabe. Kasuen 95%an torturak izaten direla egiaztatu da. Mota honetako atxiloketak 500 bat direla uste da. Egoera honen aurrean, Amorebieta-Etxanoko udalak ondoko adierazpena egiten du. Amorebieta-Etxanoko udalak gure elkartasuna adierazi nahi diogu Ahmed Tamimi eta bere familiari bizi duten egoeragaitik, eta baita antzeko egoera bizi duten familia guztiei ere. Amorebieta-Etxanoko udalak Espainiako gobernuari eskatzen dio Ahmed Tamimi berehala eskatzea, prebentzioz atxilotzeko erabaki auzitan jartzen dugulako.
Hilabete luzea darama atxilotuta eta eskari hau egiten dugun nazioarteko zuzenbidean oinarrituta. Neskatua izateagaitik babes berezia ematen saiolako. Amorebieta Etxanoko udalak, Palestinako herriari esarritako neurri zigortzaileak berehala etetea eskatzen dugu, eta bereziki adingabeei zuzenduta daudenak, esaterako atxiloketa masiboak eta atxiloketa administratiboak. 4. Amorebieta Etxanoko udalak, Israelgo agintarien exigitzen die aurren eskubideen konbentzioa hitzez hitz betetzea. Israelek berak konbentzio hau 1981an berretsi zuen arren ez du bete, aurren eskubideen batzordeak emaniko gomendioaren arabera. 5. Amorebieta Etxanoko udalbatzak Europako Batasuneko organo eskudunei eskatzen die mundu osoan giza eskubideak eta demokrazia sustatzeko daukaten helburuari men eginez Ahed Tamimi berehala askatzea hasigi desatela. Era berean, Israelek nazioarteko hitzarmen eta gomendioetan giza eskubidei buruz esarritakoa oso osorik bete dezala eskatzen dugu. 6. Amorebieta Etxanoko udalbatzak AEBri eskatzen dio Nazio Batuen Batzar Nagusiek 2017ko abenduaren 21ko ebazpenean jasota dagoen bezala, Jerusalen Israelgo hiriburutzat jotzeko hartu zuten erabakia atzera bota dezala, eta enbasada hiri horretara eraman ez desatela. 7. Jabetuta, indarkeria, atziloketa eta eskubide urraketak hauek Israel eta Palestina artean dirauen gatazkaren barruan gertatzen direla. Bereziki dei egiten diegu Nazio Batuei eta Europar Batasunari. Erregio honetatik lehen emailea delarik. Ahalegin bereziak egin ditzatela bake bidezko eta iraunkorra lortzeko eta estatu bien eraketa eta nazioarteko legerian oinarrituta egon dadin. Palestinako lurralde okupatuetan atxilotutako preso palestinarrak Israelgo kartzeletan edukitzeko Israelek duen politikak Genebako 4. hitzarmena nabarmen urratzen du. Israelek bermatu behar du han atxilotuak izan diren palestinar guztiak Palestinako lurralde okupatuetako kartzela eta atxiloketa zentroetan daudela eta espetzeko baldintzak nazioarteko arauetara bere osotasunean egokitzen direla. 8. Kolonoren artean su armen erabilera zabaltzeko Israelek hartutako erabaki kezkagarriaren aurrean amore eman eta nazioarteko debekatuta dauden armen erabilera desagertaraztea eskatzen dugu. 9. Amorebieta Etxanoko udalak ekimen hau estatu agintariei eta Israelgo estatuko agintariei helaraziko die. En castellano. Declaración institucional por la detención de la joven palestina Ahed Tamimi. Bajo la detención administrativa, cualquier persona puede ser detenida en cualquier lugar sin necesidad de presentar cargos, pudiendo estar años detenidos, menores de edad incluso. Menores de edad de entre 6 y 15 años están siendo detenidos, sin conocimiento de los cargos de los que se les imputa y sin poder recibir visitas de familiares o abogados. Se ha constatado torturas en el 85% de los casos y se estima que cerca de 500 detenciones son de este tipo. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Amorebieta Etxano hace la siguiente declaración. 1. El Ayuntamiento de Amorebieta Etxano se solidariza con Ahed Tamimi y su familia ante la situación que están viviendo, así como las familias que están viviendo en la actualidad situaciones iguales o similares. El Ayuntamiento de Amorebieta Etxano insta a que el Gobierno de España solicite la liberación inmediata de Ahed Tamimi, porque cuestionamos su detención preventiva, que dura más de un mes, en base al derecho internacional que le otorga además de una protección especial por ser niña. 3. El Ayuntamiento de Amorebieta Etxano exige el cese inmediato de medidas punitivas aplicadas contra la población palestina, y en particular en el caso de menores de edad, tales como las detenciones masivas y las detenciones administrativas. 4. El Ayuntamiento de Amorebieta Etxano exhorta a las autoridades israelíes a cumplir estrictamente la Convención de Derechos del Niño, que ya fue ratificada por Israel en 1991, pero incumplida, según las recomendaciones finales vertidas por el Comité del Derecho de los Niños. 5. El Pleno del Ayuntamiento de Amorebieta Etxano insta a los órganos correspondientes de la Unión Europea que en su determinación para promover los derechos humanos y la democracia en todo el mundo exija la liberación de Ahed Tamimi. Asimismo, exigimos el cumplimiento íntegro de todas las recomendaciones y convenios internacionales en materia de derechos humanos por parte de Israel. El Pleno del Ayuntamiento de Amorebieta Etxano exige a Estados Unidos, tal como ha recogido la resolución del 21 de diciembre del 2017 de la Asamblea General de la ONU, dar marcha atrás en su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y que se abstenga de trasladar su embajada a la ciudad. Siendo conscientes de que estos episodios de violencia, detenciones y violaciones de derechos se insertan en el permanente conflicto israelí-palestino, hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas y especialmente a la Unión Europea, primer donante en la región,
para que se renueven sus esfuerzos de cara a la consecución de una paz justa y duradera basada en la constitución de 2 Estados y en la legalidad internacional. La política israelí de mantener las cárceles situadas en Israel a los presos y presas palestinos detenidos en los territorios ocupados es una flagrante violación del Cuarto Convenio de Ginebra. Israel debe garantizar que todos los palestinos y palestinas que han sido detenidos allí están recluidos en cárceles y centros de detención situados en los territorios palestinos ocupados, asegurando que las condiciones penitenciarias se ajustan plenamente a las normas internacionales. Ante la preocupante decisión por parte de Israel de ampliar el uso de armas de fuego entre los y las colonos, exigimos que el cese de tal empeño y erradique el uso de armas prohibidas internacionalmente. El Ayuntamiento de Amorebieta Etxano enviará la presente iniciativa a las autoridades estatales y del Estado de Israel. Eskerrik asko, Alba. Oin hitza banatuko dut, Urko, zurea da hitza. Bai, egunon. Antes de empezar, bienvenidos a este pleno, que me consta que es muy importante, nos constan todos que es muy importante para vosotros, y en nombre de H. Bildu, Shalom Aleikum. En primer lugar, leeré en euskera y luego os resumiré un par de ideas generales en castellano. Adierazpen hau ez da Israeldarren aurkakoa, baizik eta bere gobernuak erakusten duen ankerkeriaren aurkakoa. 20. mendearekin alderatuta, mende honetan ez gabiltza zurrumurruen inguruan bueltaka, baizik eta segundu gutxi batzuetan sare sozialetara igotzen diren eta oso biztan geratzen diren irudien inguruan bueltaka. Honi esker, badugu Palestinan tamalez gertatzen denaren inguruko berririk. Informazio gehiago behar da, ze hori ere mugatua izaten da batzuetan, baina ezin da ukatu, ez da izkutatu ere zer ari den gertatzen. Adierazpen hau, Ahed Tamimi nerabearen egoerak ahalbidetu badu ere, egoera berdinan dauden gaztei ere zuzendua dago. Israelgo gobernuak Tamimi gazteak soldadu bati txalo bat eman ziola dio, baina ez du aipatzen lehenago bere lengusu bati buruan tiro bat eman ziotela. Pentsatu nola sentituko ginatekeen gu egoera horretan. Karguak soldadu bat erasotzea. Esanguratsua nerabe batek txalo batekin aginak arte armatuta dagoen eta babestuta dagoen soldadu bati sortarazi diezaioken mina. Soldaduen lana oztopatzea. Herri baten jasarpena oztopatzeak giza eskubideek babesten dute. Duela 79 urte bitartean, oraindik ere Israel sortu aurretik juduek faltan botatzen zituzten giza eskubide horiek. Eta sare sozialetan eragitea. Argi dakusagu Mozal legea ez dagoela estatu espainolean bakarrik. Egun, Israelgo estatuak palestinoak seinalatu egiten dituzte. Getoetan sartzen dituzte. Kalean jipoia jasotzen dituzte palestinoek, tiroketak eta txiloketak ere. Berdin dio aur nerabe zein adinez nagusiak diren. Erta Europan horrelakorik ikusi zen 30. hamarkadan, aurreko mendean. Kasu honetan, jasarpen berdinek biktima desberdinak zituzten, ez ziren palestinoak, juduak baizik. Adierazpen hau, Israelgo ambasadoreari bidaliko zaio. Hori egin behar da. Baina honekin batera, pentsa desan alderdi bakoitzak urrengo baterako nor gonbidatu Eusko Legebiltzarrera orozko gonbidatu moduan. 2016ko otsailean izan zen gonbidapen hau, oso kritikatua gure aldetik. Diplomazia korporatiboa lantzeko helburuarekin albidetu zen bizita hau. Ez gaitezen engainatu eta ez diezaiogun gure buruari trampak egin solitarioan. Euskal eta Israeldar ekonomien arteko loturak indartu nahian. Baina ondo pentsa dezagun, urrengo batean norekin elkartu nahi dugun. Zebestela ez du zentzurik, morales betetako, adierazpen batekin batera moralitate hori hausten duen jarreren bate izatea. Comentaba que esta no es una declaración contra los israelíes, sino contra el Estado de Israel. Aunque esta situación, aunque esta declaración ha sido, digamos, precedida por la situación de Ahed Tamimi, hay muchos jóvenes que están en la misma situación. Los cargos, atacar a un soldado, y hemos dicho que es realmente significativo que un soldado armado hasta los dientes se siente realmente agredido por una adolescente. Detener o tratar de entorpecer la labor de los soldados, entorpecer cualquier sometimiento a cualquier pueblo es algo que recoge los derechos humanos, unos derechos humanos que los judíos echaban de menos hace 80 años. Y
mover esto en las redes sociales. Y hemos dicho que se ve que también, digamos, hay una ley mordaza en Israel, no solo aquí. Hoy día señalan a los palestinos, los meten en los guetos, les dan palizas, tiroteos, detenciones, es igual que edad tengan. Es lo mismo que sucedía en la Europa de los años 30. Esto no es algo nuevo, al menos para Europa, lo que es algo lejano en estos momentos. Y esto se le va a mandar al embajador israelí, al mismo que se recibió hace 2 años en el Parlamento Vasco. Y entonces lo que decíamos es que otro día, otra vez, para futuras ocasiones, pensemos bien a quién invitamos, porque, no sé, ahora mismo tendríamos que ver qué cara se le queda, ¿no? Primero le invitan hace 2 años con todos los honores y ahora pues es una especie de golpe, ¿no? Es verdad que esta invitación se hizo para favorecer inversiones israelíes y vascas, para que pudiera haber, digamos, inversiones, pero bueno, pues siempre tenemos que ver hasta qué punto luego nos metemos en temas de moralidad como es esta y en temas, digamos, que tienen que ver con la economía. Eta azkenik, txalotzea alderdi guztiok ados egon garelako adierazpen honekin, eskubide urraketen adierazpen bat da, eta ezinbestez ados egon behar ginen guztiok. Eskerrik asko guztioi. Bai, Urko, eskerrik asko. Bai, Alba? Bai, egunon, berriro be. Bueno, ez dakizu ezin posgarria den gure taldearentzat eta baderezikin niretzat gaur adierazpen honen inguruan jorratzea. Nire azkeneko 6 urteetan, Palestinak eman dizkit dauzkadan gauzik onenak eta nire semea batez be. Han ezagutu nituen Ahet eta bere aita Basem. Bruselasen ikusi nituen azken aldiz, Europar Parlamentuan, Ahet atzilotu baino hilabete bat arinago horrela. Emakume palestinarren borrokan inguruko hitzaldi baten baten genuen, eta nire zerlekutik Ahet ikusita banekien eskatze horren borroka esela hitzaldi horretan geratuko. Gaur ohore handiz okupatzen dudan aulki honetatik, Aheten aitak idatzi dizkigun hitz batzuk irakurri nahi ditut. Eta arduraz baiatzu erderaz egingo dut, gure Zornotzako palestinar komunitateak decía que Palestina me ha dado en los últimos 6 años pues todo lo mejor que tengo y que es un honor para mí hoy estar, y en nombre de todos los grupos, pues estar hablando de esta declaración institucional que se le va a trasladar a la Embajada de Israel. Voy a leer unas palabras que nos ha escrito el aita de Ahet, Basem Tamimi, para todos los concejales y el ayuntamiento. En nombre de Basem Tamimi, a mis amigos del ayuntamiento de Amorebieta Chano. Quisiera en mi nombre y en el de mi familia agradecerles el apoyo a nuestra causa. La falta de mi mujer Narimán y mi hija Ahet se nota muchísimo en nuestro hogar, pero me enorgullece pensar que son 2 mujeres valientes que luchan por sus principios, que no son otros que evitar la ocupación y usurpación de nuestras tierras por parte del ejército sionista. Que Ahet sea hoy el símbolo internacional de esta lucha es un tremendo orgullo para un padre, y vamos a asumir todas las consecuencias de este proceso porque creemos de corazón en nuestra causa. De nuevo, gracias, Basem Tamimi. Eskerrik asko, Alba. Alice, zuzu zer esatekorik? Bai. Egunon danorik. Desde el Partido Socialista lamentamos profundamente las detenciones a menores llevadas a cabo por el Gobierno de Israel. En el caso de Ahet Tamimi está pendiente de juicio, en el cual podría ser condenada hasta 10 años de cárcel. Esta menor no suponía ninguna amenaza real. Fue su atrevimiento a rebelarse contra la continuada y a menudo brutal represión de las fuerzas de ocupación. Por cierto, el enfrentamiento de Ahet se produjo durante una manifestación contra la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, de la que Israel forma parte, dispone que la detención de un niño solo se utilizará como medida de último recurso y durante el periodo de tiempo más breve posible. Todos los años Israel, su ejército, procesa a centenares de niños y niñas en tribunales militares para menores. Actualmente hay unos 350 niños y niñas palestinos en las cárceles y centros de detención israelíes. Nada de lo que ha hecho Ahet Tamimi justifica que siga detenida con 16 años. Durante este año, el día 10 del 12, celebraremos los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué mejor que este aniversario para decir alto y claro que la ocupación de Israel sobre Palestina debe terminar? No necesitamos más guerras para comprender la importancia de la paz. Israel lleva desde el año 1967 ocupando los territorios palestinos, o sea, más de 50 años. Ante ello,
Tanto Estados Unidos como Europa se limitan a tibias condenas, mientras condenan, mantienen a Israel como socio comercial preferente. Cada día que pasa, los palestinos son reducidos a números o al olvido. Palestina y su pueblo existen. Pedimos el fin de la ocupación, los asentamientos y la exclusión. Actualmente, Palestina está reconocida como Estado por 137 miembros de las Naciones Unidas en su resolución del año 2012. Desde el Partido Socialista pedimos la inmediata puesta en libertad de Ahed Tamimi, convertida en un icono para la resistencia palestina, así como de todos y todas las y los menores detenidos. Mostramos nuestra solidaridad con la familia de Ahed Tamimi, así como en todo el pueblo palestino. Mila esker. Eskerrik asko, Alicia, Iker, zure da hitza. Bueno, alde batetik, eskertzea taldei posible egitea adierazpen hau, aste honetan zeharre hobetzen joan den adierazpen hau, eta espero daigun beste, holango kasoen beste eta moduen baizetea azkeneko aldie holango zer ekarten dugune, arazo potolo hori konpondu egin dalako, bere osotasunean ez ajeten kontu ez hori bai. Gure elkartasun eurekaz eta esanikoa, pausu txikie da, are gramu baino gitxia, baina tire, iaso zertako dan. Eskerrik asko, Iker, eskerrik asko dan hori. Ni guruko nekena eta alba dugu da plenoa bukatzen dugunean, Palestinako lagunekaz etorre dizenagaz, argazki bat ataratzea eta jefen familiari bidaltzeko. Decía que me gustaría que cuando terminemos el pleno, con todos los amigos palestinos que habéis venido, sacarnos una foto para enviar a la familia de Ahed. ¿Vale? Bueno, hurrengo puntura joko dugu, 9. puntua, eskariak eta galdera. Eskaririk, galderarik, ez da inork eskaririk eta galderarik, orduen udalbatza bukatutzat emango dugu. Eskerrik asko dan hori, oin argazki atarako dugu orduan, bale?